Cela ungangibuza ukuthi ngixoshwe yini emzini, nawe hamba uyoyizwela khona. Cela ungangibuza ukuthi ngixoshwe yini emzini, nawe hamba uyoyizwela khona. Cela ungangibuza ukuthi ngaxoshwa yini emzini, nawe hamba uyoyizwela khona. Ngiyabingelela isizwe sonke sakwaZulu nakho wonke indawo la kuzofinyelela khona lo mbukiso esiwenza njengamanje. Lo bingelelayo uNtokozo wakwaDlamini emcijeni eMnambithi owaziwa ngelika Maqatha inhlala sichophile. Ngithi ngizothula enaludaba engingangiphethe kahle njengoba nazi nonke ukuthi iqembu likaMtekhala uMaqatha noDogzin iqembu elingasekho njengoba kwaphuma nasephepheni indaba enjengaleyo ngicathi wonke umuntu uyayazi iqembu ngiyaqinisekisa ukuthi alisekho. Kodwa njengoba iqembu lingasekho nje okunye kwezimbangela zezinto ezenza ukuthi iqembu lihlukane. Ngenza i-interview ngasebenzisa ingoma yeqembu ngayidlala kuleyo interview. So yiko okunye kwasusa umsindo ukuthi ngisebenzisa kanjani ingoma yeqembu ku-interview yami. So umuntu omubi ngokuthi ngisebenzisa ingoma yeqembu okusho ukuthi ke kwacaca ukuthi akumele ngisebenzise ingoma zeqembu. Kodwa ke ngibona ngekho fair ngoba abafowethu mina ngasemukela isinqumo sabo abasibona bona ukuthi uma ngisebenzisa ingoma zeqembu ngirong. So but bona ngibona bayaqhubeka bayasebenza ngengoma zeqembu, bayasebenza mina ngingekho. So ngibona kungekho fair nje ngiqondise kakhulu kubahleli bemicimbi ngicacise ukuthi more especially ingoma esetshenziswa stage lezi ngoma bazi kahle abafowethu ade ngisebenza nabo ukuthi ezami akuzona ezethu, ezeqembu ngoba sayikhipha sesiyirecord eqenjini, kodwa ezami zafika nami izivele iphelele ngizenzile. uDogzin uyazi besireheza naye kwakhe ingoma before sihlangana noMtekhala, kodwa sithena sesirecorda kwasho ukuthi ingoma aziphelele ngathatha ingoma zami ngayifaka zona lezi perform stage yizo nje qobo. So lezo ngoma ngamukela mina ngisayisebenzisa, but abafowethu ngibona bayayisebenzisa kukhona abakuthola. Ngiyabonga ke naloko kuhle ngoba bondla abantu abakho, kuhle lokuqhubeka ngisho ukuthi ngabaqashi baqasheni, but into engifuna ukuyicacisa ukuthi yimi ocula lapha, imina odlala lesasiginci, imina ocompose lezi ngoma lezi abasebenza ngazo, yabo. So ngibona ngathi akukho fair kimi ukuthi mina ngingayidlali noma ngingayisebenzisi ingoma zami kodwa bona beyisebenzile. Yileyo into engikhala ngayo bafowethu, nani mangabe nginephutha ningitshele, kodwa ngikhala ngalo ukuthi manibheka nina kufair yini. Sonke sibonile umcimbi weDandi July abafowethu beperforma ngekho, kwanokudideka kwanezikhalazo eziningi abantu basala bedideka ukwenzakalana. So ngiyabaxolela ke abahleli bomcimbi weDandi July ngoba kade bengazi babomcineka uhlelo wempucuzeko okumcimbi omkhulu sonke amaciko esubheka ngamahlabovu. Ukubona kufair yini ukuthi bezosebenza ngezingoma ezicompozwe yimi, edlalwa yimi isiginci, elidwa yimi futhi. Ukubona kufair yini lokho? Ngathubala mina ngakha indoda evila phayo. Oh ngathubala ngathubala mina ngakha indoda evila phayo.